Bog, ja sam Ivo Perković, osnivač agencije Marketing za sve. U ovom videu ću vas provesti kroz korake za aktivaciju Google Search konzole za vašu web stranicu, dajući vam pristup dragocjenim podacima o pretraživanju. Postoji 7 načina za potvrdu vlasništva stranice u Google Search konzole, tako da ćete imati više opcija za odabir. Potvrda je bitna za dokazivanje Google da ste vlasnik stranice, a štiti podatke vaše web stranice. Jednostavno pokazujete svoju sposobnost da napravite malu promjenu na stranici. To je proces koji bi trebao trajati samo nekoliko minuta. Pa zaronimo u tih 7 metoda potvrde koje podržava Search konzola. Broj 1. DNS zapis. Broj 2. Učitavanje HTML datoteke. Broj 3. HTML oznaka. Broj 4. Google Analytics. Broj 5. Google Tag Manager. 6. Google Sites i 7. blog. Svaka metoda je korisna u različitim situacijama. Pomoći ću vam da shvatite koja vam najbolje odgovara. Za bilo koju metodu potvrde prvi korak je uvijek isti. Otvorite svoj račun u Search konzoleu, kliknite Dodaj svojstvo i odaberite između domenskog svojstva ili URL prefiksa svojstva. Preporučujem korištenje domenskog svojstva jer pruža sveobuhvatni pregled podataka vaše stranice, uključujući sve podomene i protokole. Za domenska svojstva trebate dodati DNS zapis, kod svakog davatelja domene. Dopustite mi da vam pokažem kako to učiniti. Da biste potvrdili koristeći DNS zapis, unesite svoju domenu u Search konzolu i slijedite dane korake. Ako vaš davatelj nije naveden, možete kopirati DNS tekstualni zapis i ručno ga dodati svom davatelju. Nakon dodavanja vratite se u Search konzole i kliknite potvrditi. Samo zapamtite, promjene DNS-a mogu potrajati nekoliko sati da se odraze. Ako vam se potvrda putem DNS-a čini previše tehničko, možete koristiti metodu učitavanja HTML datoteke. Nakon što dodate svoju stranicu pod URL prefiks, preuzmite HTML datoteku za potvrdu iz Search konzolea i učitajte u korijenski direktorij vaše stranice. Nakon učitavanja, kliknite potvrdi u Search konzoleu. Sljedeća je HTML oznaka potvrda. Kopirajte meta oznaku iz Search konzolea i zalijepite u odjeljak head HTML koda vaše početne stranice. Kada je oznaka na svom mjestu, pritisnite potvrdi. Ako je sve ispravno, ova metoda će odmah raditi. Još jedna popularna metoda je korištenje Google Analyticsa. Ako vaša stranica već koristi Analytics, možete potvrditi vlasništvo bez dodavanja dodatnog koda. Samo se pobrinite da je kod za praćenje Analyticsa u odjeljku head vaše početne stranice. Prijavite se u Search konzole s istim računom kao i vaš Analytics i trebali ste biti spremni. Ako koristite Google Tag Manager, također možete potvrditi svoju stranicu osiguravajući da je dio oznake bez skripte odmah nakon otvarajuće oznake tijela vaše stranice. Kad to potvrdite, kliknite potvrdi u Search konzole. I to bi bilo to. Za korisnike Google Sites ili Blogger potvrda je vrlo jednostavna. Samo dodajte svoj URL u Search konzole i vaša stranica bi se trebala automatski potvrditi. To pokriva svih 7 metoda za potvrdu vaše stranice u Google Search konzole. Savjet za profesionalce: potvrdite koristeći više metoda. Također, dobra ideja imati više od jednog potvrđenog vlasnika, posebno za tvrtke. Na taj način, ako netko napusti tvrtku, nećete izgubiti pristup važnim podacima. Hvala što ste gledali. U našem sljedećem videu razgovarat ćemo o izvještajima o uspješnosti u Search konzole. Ne zaboravite se preplatiti za više savjeta o ovladavanju Google Search konzolea i sve u vezi digitalnog marketinga. Pozdrav!